Pilietiškumo dėlionė. Klausykite šiandien. Sveiki, bičiuliai, studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas. Šiandien Pilietiškumo dėlionės laidoje mes pakalbėsime iš tikrųjų rimtomis temomis. Mūsų studijoje šiandien gerai žinomas Alytuje traumatologas Virgilijus Leketas. Virgilijau, laba diena. Labas. Taip pat šiandien mūsų studijoje chirurgas iš Dnipro Pavel Mingaliov. Pavel. Labas. Labas. Taip, labai norėtųsi kalbėti lietuviškai, bet nieko nepadarysiu. Šiandien nenori mes šiek tiek kalbėsime rusų kalba. Virgilijau, galbūt tokia trumpa įžanga. Kaip jūs susipažinote su Pavelu ir kokiais keliais šiandien jis čia Lietuvoje? Nu, aš jau buvau vieną kartą šio laidoj, man atrodo gerai, mes pabendravom su Liudu. Ir aš pasakoju apie tai, kad apie 3 mėnesiai atgal mes buvom išvažiavę su lietuvių gydytojų delegacija, tiesiog kaip susipažinti su padėtim, su organizacija ligoninėse, teikiant medicinę pagalbą sužeistiems tiek kareiviams, tiek civiliams žmonėms. Ir tuo metu, būnant ligoninėje, mus šefavo jaunimas, matote, visi vyresni, tie vadai, direktoriai ir skyrių vedėjai, tai jie yra kažkur biški nuošaliau, o mes, žinai, lengviausias bendrauti su tais jauniausiais gydytojais, bet tie jaunesni gydytojai tiek yra patyrę, tiek matę, kad aš sakau, aš per vieną naktį pamačiau tiek, kad aš nemačiau per savo 40 metų praktikos Lietuvoje tiek tokių dalykų. Na ir mes susibendravom su juo, jisai žmogus sako, aš gal per daug įsiplėsiu, Liudai, gal nieko, galiu šnekėti šiek tiek ilgiau. Reiškia, bendravom su vienu gydytoju, sako, mano toks likimas yra, sako, aš baigiau apie 19 metus baigiau institutą, sako, prasidėjo Covidas. Baigėsi Covidas, prasidėjo karas ir sako, nieko nematęs, aš sako, iš Ukrainos neišvažiavęs, nemačiau nieko. Sakom, tai gal, reikia padaryti tokią praktinį dalyką, kad pasikvieskime juos, tuos ukrainiečius, į tiesiog pas mus Lietuvą, kad jie paskaitytų paskaitą apie savo patirtį. Ir kaip tik papuolė tokia padėtis, kad mes Klaipėdoje turėjom traumatologų konferenciją didelę, apie 200 žmonių, 250 žmonių traumatologų dalyvavo ir mes pasikvietėm tą gydytoją, konkrečiai šį kartą tą gydytoją Mingaliovą, Pavelą, kad jis atvažiuotų paskaitinimų pasnikai, tuo pačiu susipažinti su Lietuva. Tai viskas gerai gavosi, organizacija pavyko ir jis jau dabar kelintai 5 dieną Lietuvoje. Taip, и Павел šiandien mūsų студии. Павел, я буду говорить на русском языке, хотя не очень хочется, но все-таки 5 дней в Литве. И первое впечатление, а потом мы будем говорить о том, что сейчас в Украине. Впечатления о Литве очень радужные. Мне очень нравится ваша страна. Она очень чистая, дружелюбная, встретила нас, по моему мнению, прекрасной погодой. Мы увидели снег, увидели открытие елки, увидели то по-настоящему, чего не хватает, это как живет город, живет страна в мирное время, в спокойное время. Люди гуляют, наслаждаются жизнью, этого очень не хватает. Na štai, Pavelas pasakoja apie pirmosius įspūdžius, kadangi konferencija vyko Klaipėdoje, tai jie turėjo galimybę ir sniegą pamatyti, ir Kalėdų eglę pamatyti, ir tą normalų gyvenimą, kurio gyvename mes čia Lietuvoje. Павел, но ты из Днепра. Линия фронта от Днепра сейчас не так уж далеко, так что я хочу тебя спросить, какая ситуация сейчас? Я понимаю, что ты сейчас в Литве, но все-таки... Твоя душа там. Ситуация остается напряженной, как и была. Из изменений мы чувствуем, что увеличивается количество обстрелов города, но настроение наше остается радужным, потому что мы продолжаем жить, и слава Богу. И бороться. И бороться. Na štai, ukrainiečiai visada kalba taip, kad kokia be būtų sunki situacija, mes vis tiek dar gyvename ir kovojame. Ты хирург, травматолог. И штай Вергилиус мне тоже рассказывал после своей командировки в Украине, да, о том, что там он увидел то, что не за свою карьеру, как и травматолог, не видел здесь. Это очень сложно. Да. Это очень сложно, я не буду врать, это стало нормой нашей жизни, лучше бы этого не видеть и не уметь, но в той ситуации, в которой мы оказались, мы это делаем хорошо
и этим гордимся. В какой больнице ты работаешь? Я работаю в больнице Мечникова, город Днепр. Это самая большая больница в нашей области, и это хаб по оказанию помощи раненым по всей Восточной Украине. Солдатам. Вы работаете только с солдатами? Нет, мы работаем и с гражданскими, которые приходят за помощью любой, и ранеными гражданскими, и ранеными солдатами. Мы работаем с многими профилями. Na štai Pavelas pasakojo, kad jie gydo ne tik kareivius, jie gydo ir civilius gyventojus, kurie irgi sužeidžiami, žinant dronų ir raketų atakas. Часто в Днепре звучит сирена? Да, сирена звучит очень часто, мы к ней, можно сказать, привыкли несколько раз в день, но, слава богу, сирена это не всегда значит обстрел, поэтому sирены мы не так боимся, как обстрелов. Na štai Pavelas sako, kad jos dažnai skamba. Virgilijau, Įsiterpsiu, reiškia, ten žmonės kažkaip tai prato prie to bombardavimo. Ir aš kai buvau, suprantat, tiek ligoninės, tiek mieste, reiškia, pradeda sirena gaub, ne vienas žmogus neina į slėptuvę. Slėptuvės vadinamas jo. Ir mieste turgus, pavyzdžiui, turgus veikia pilnumoje, pradeda sirena kaupt. Kažkaip žmonės prie to pripranta. Aišku, aš kaip jie pripranta, aš nežinau, kaip prie to galima priprast. Aišku, kiekvienas žmogaus asmenės tas požiūris į tai, vienas gal sunkiau reaguoja, bet vis tiek kažkaip tai ta kasdienybė taip pripratina žmogų, kad jisai nebekreipia dėmesio pavojų. На, beveik 4 metai, Павел, скоро будет 4 года, когда началась война. И я понимаю, что сейчас в мире переполоха такое, все думают о том, что война закончится. Я не знаю, что думают украинцы, что ты думаешь? Я очень хочу, чтобы война закончилась. Это то желание, которое мы загадываем на все праздники, дни рождения, Новый год, чтобы эта бессмысленная кровопролитная война закончилась. Но мы не хотим ее заканчивать на тех условиях, которые нам пытается внедрить Россия. Мы не хотим отдавать наши территории и терять наши жизни. Na štai Pavelas pasakė, kad jie visi trokšta taikos ir kiekviena šventė su ta viltimi, kad pagaliau ateis taika, bet jie nenori atiduoti savo teritorijų. Pagaliau galima suprasti, jie padėjo tiek jaunų žmonių galvų, ar ne, Virgilijau, tiek žmonių. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, aš kažkaip išnekėjau, ne su Pavelu, bet su kitu gydytoju. Budėjimą mes praleidom kartu taip naktį, ten vis tiek kažkaip tai miego nesinorėjo, mes gal ilgai prašnekėjom apie 3 valandas. Sakau, kaip tu žiūri tai, kad atiduotas teritorijas. Sako, teritorijos tai vienas dalykas yra. Kitas dalykas yra žmonės, kurie jos gyvena. Sako, ten yra ukrainiečiai, mes juos atiduosim? Kaip sako, kaip tai galima suprasti? Vat paprastas dalykas. Sako, teritorija tai yra žemė. Bet žmonės žemė gyvena žmonės, ukrainiečiai. Sako, kaip juos atiduoti? Вот каме reikalas, проблема. Павел, сколько лет ты уже работаешь травматологом? Травматологом я работаю 3-й год. Когда война началась, я еще был интерном. Застал ее на интернатуре, закончилась интернатура, устроился в больницу работать врачом. В эту же больницу, где проходил интернатуру. И сразу попал в ад. Ну, можно так сказать, да. Но я все думаю, как молодые люди, как они приспосабливаются. Это же трудно, вы должны спасать других. Наверное, приспособиться к работе такой в чем-то молодым легче, чем взрослым специалистам. По той простой причине, нам пока не с чем сравнивать. Мы лобильны, мы как пластилин. Нам придали форму, мы работаем в этом направлении. Na štai Pavelas pasakoja, jog jauniems prisitaikyti prie tų sudėtingų sąlygų yra lengviau, jie kaip plastilinas, kurie gali keisti savo formą. Jie kitaip nematė. Jie kitaip nematė. Neturi su kuo lyginti. Taip, be jokios abejonės. Virgilijau, štai tu minėjai, kad vis dėlto, būdamas Ukrainoje, taip pat bendravai su jaunais chirurgais, ar ne, traumatologais ir tos traumos. Tau irgi buvo nauja patirtis. Tai įdomiausias dalykas taip, kad ten vis tik tos traumos daugiausiai ateina naktį. Naktį visi vadai praktiškai eina namuose ir miega, o dirba va tokie žmonės kaip jis. Ir per tos 3 metus jie tiek pasiekė tokių pasiekimų, kad jie atlieka didelės operacijas, sakykime, kuris, na, aišku, pas mus jos mažiau, bet tai, sako, reiškia, kojos amputacija, šlaunies amputacijas padarė per 12 minučių. Tai yra, nu, kažkas stebuklingo. Vienu žodžiu, jie tiek įpratę prie šito dalyko, prie tų traumų, reiškia, kas naktį po 4-5 sunkus atvejai. Tai va, o pas mus, reiškia, per metus 1-2 geriausi atvejai. Tai va, jie tik prie to pripratę, jie ant to atsisėdo nuo pradžios, jie tą visą gyvenimą 10 budėjimų per mėnesį.
Reiškia, jisai 10 budėjimų, reiškia, per mėnesį jis kažkur apie 40 turi atvejų, tokių rimtų atvejų. То есть, какая практика. Павел, ты можешь рассказать, как вы работаете? Я понимаю, что и в Литве тоже хирургам, травматологам работы бывает очень много, когда сезоны меняются, но что и Вергилиус вот рассказывает, что вы за очень короткое время ампутируете ногу за 12 минут. Это что-то такое, не понимаю, как это можно? К такой работе мы пришли с опытом, в чем-то на своих ошибках, в чем-то на понимании, как это должно выглядеть. И я считаю, что в нашей больнице представлена очень правильно налажена система оказания помощи раненым по всем этапам. У нас четко простроен алгоритм от захода раненого к нам присылается информация о его состоянии, каком он будет, и мы уже готовы к тому, кого мы примем. Значит, система какая-то работает, она работает оперативно? Да, система работает оперативно, система это лобильна, в зависимости от ситуации в городе, если это обстрел города, эта система ускоряется, если это чуть меньше поступлений, мы тоже приспосабливаемся, но у нас все работает как часы, как один механizm. Na štai Pavelas pasakojo, kad visa ta sistema dirba kaip laikrodukas ir jie prieš atvykstant sužeistajam jau žino ir jo būklę, ir visus kitus parametrus. Virgilijau, o mes turime tokią sistemą? Bandom kažką daryti, bet ten toli gražu iki jau mūsų sistemai dar toli gražu. Aš nežinau, gal reikia karo, kad jinai ta sistema pradėtų veikti, nežinau. Va. Buvo dabar penktadienį mūsų tie masinių sužeidimų pratybos, bet tai aišku, toli gražu, tai ne, ten mūsų pratybos tai buvo kokie trečdalis jų dienos darbo. Tai va, nu, aišku, tai reikia mokytis būtinai, aš galvoju netgi, kaip padaryti taip, kad daugiau tų gydytojų išvažiuotų pažiūrėti, kas ten darosi, susipažinti su tą padėtim, nes žmonės tiesiog... Su realia situacija. Jo, ir galų galiai ir tas pats visas įdėkta, tą visą, kaip sakot, organizacijos, visą eigą, kad būtų žinotų žmonės, ką daryti, kaip daryti, kas atėjo į priėmimą, kas kažką daro. Ir ten tikrai, ten paskambino žmogui, atėjo anesteziologas, jis ten tvarko žmogų, reiškia, kitas žmogus lengvesnis, jis laukia, ten trečias žmogus, ten kažką, kitas atėjęs žmogus daro, nu, žodžiu, ten taip viskas gražiai surikiuota, kad ten, ну, gražu žiūrėti, kaip dirba. Karas privertė? Карас приверте, taip. Павел, твоя семья где она? Моя семья в Днепре, жена сегодня Сейчас со мной здесь. в Литве, но мои родители жены в Днепре, мы все проживаем в одном городе. Никто никуда не бежит? Нет, ну это конкретно наш выбор никуда не уезжать. Мы никогда не относимся к этому как бежать. У каждого человека свои взгляды, свои обстоятельства. Маленькие дети, пожилые родители. Бояться войны это нормально для человека. Поэтому мы остались здесь. Мы немножко к этому приспособились. У нас в Днепре работа, у нас в Днепре близкие, у нас в Днепре друзья. Поэтому пока мы там. Это твой родной город? Да, я родился и вырос, как и мои родители, как и моя жена, мы все с города Днепр. Na štai Pavelas pasakojo, kad jie niekur nebėga ir čia kiekvieno žmogaus pasirinkimas yra, bet Dnipro mieste yra ir jo žmona, ir jo šeima, ir jo tėvai, kurie irgi ten gimė ir užaugę ir jie net negalvojo, ko gero apie tai, kaip būtų galima palikti miestą ir bėgti. Что самое трудное в твоей работе? В моей работе, наверное, самое трудное не терять радости жизни, не терять оптимизм и уметь разделять. Уметь разделять войну и уметь разделять жизнь, которая продолжается. Мы все стараемся это делать и на работе, и в повседневной жизни. Вот Вергилиус не даст соврать, у нас есть спортзал внутри больницы, куда мы можем прийти, заняться спортом, провести какое-то время вместе, пообщаться. А дальше потом вернуться к работе, как ни в чем не бывало. Štai Pavelas pasakojo, kad svarbiausia sugebėti atskirti karą ir gyvenimą. Jų ligoninė yra sporto salė, kurioje irgi sportuoja, o po to vėl sugrįžta į savo darbo vietą и vėl sugrįžta į karą. А как это возможно? Разделить это жизнь, а это война? Наверное, это приходится делать так или иначе. Тут вопрос, либо ты сойдешь с ума,
в ожидании чего-то каждый день, что это или закончится, или не закончится, либо ты приспособишься и будешь жить дальше. И делать свою работу. И делать свою работу, и делать ее хорошо. Это Na štai, самое главное. Pavelas ir sako, kad arba tu išeisi iš proto, kaip sakoma, arba tu iš tikrųjų dirbsi savo darbą ir darysi tai, kiek tai įmanoma geriau tose aplinkybėse. А все-таки я хотел бы спросить, то, что ты видишь, когда привозят раненых с фронта, я не знаю, говорите вы с ними, не говорите? Мы с Что ними- ребята рассказывают? Мы с ними разговариваем, те, кто в состоянии разговаривать, разговариваем. Ну, что сказать, это героические люди, это люди, которых полны сил, энергии, каждый из них воюет за свой дом, за свою семью, за себя. И у многих, очень у многих звучит фраза «Док, подлатай меня быстрее, мне надо к моим пацанам на фронт». Na štai jis pasakojo, aš jo paklausiau, ar jie kalbasi su kariais, sužeistais kariais, kurie atgabenami iš fronto. Jis sako, taip, jie kalbasi apie tai, bet daugelis iš jų iš tikrųjų labai tvirti žmonės ir jie sako, sulopyk mane ir aš turiu pareigą ir aš vėl grįžtu į frontą. Все-таки скоро будет 4 года войны, и за это время общество поменялось. Иначе, наверное, нельзя даже представить. Но как оно поменялось? Общество поменялось. Самое главное изменение, которое началось с этой войной, мы объединились как народ. Когда у нас появилась общая серьезная проблема извне, мы объединились и стали одной нацией, как никогда раньше. Очень важно это не потерять и продолжать, потому что от этого и зависит будущее нашей страны. Поменялись мы в поддержке друг друга, мы стали больше слышать друг друга, видеть друг друга и помогать в проблемах бытовых, в мелочах. Потому что у каждого из нас есть проблема серьезней, и мы хотим помогать хотя бы в мелочи друг другу. Na štai Pavelas pasakojo, jog iš tikrųjų karas pakeitė visuomenę ir, jeigu trumpai sakyti, jie dabar išmoko galbūt būti daugiau žmogiškesni, netgi smulkmenose padėti vienas kitam, nes problemų turi absoliučiai visi. Большая проблема – это коррупция. И об этом у нас тоже и пишут, и говорят, и, наверное, во всем мире говорят, как помогать государству, в котором столько коррупции. Как вы на это смотрите? Понимаете, коррупция – это плохо, это тяжелый вопрос, но она во всем мире. Она во всем мире, она есть везде, это проблема, с которой надо бороться, но надо понимать, что мы начинаем с себя. Я, как рядовой гражданин Украины, просто не участвую ни в какой коррупции, я не даю взятки. И, честно говоря, на каких-то этапах, которые касаются меня, я и не сталкиваюсь с такой проблемой. Тебе не предлагали никогда взятки? Как Взятку медику. Как медику, ну что в нашем понимании взятка? Взятка – это дать деньги за то, чтобы я какую-то услугу выполнил. Я эту услугу выполню в любом случае. Как мне придет человек, я помогу всегда, вне зависимости от денег. У нас в больнице, я это хочу на этом внимание обострить, в больнице это очень контролируемо. У нас хорошие по меркам нашей страны в больнице зарплаты, и поэтому нет нужды в этом. Na štai, Virgilijau, ar ne, tokia sistema pasirodo. Tu ten buvai, tu ten matei ir gali patvirtinti Pavelo žodžius. Apie korupciją? Jo. Nu, aš tiesiog nesusidūriau su to, nebuvo. Dėl ko, suprantat, nes paprasčiausiai nei aš kažką pirkau, nei aš kažką tai kokį namų stačiau, nei aš sklypą įrenginėjau. Bet matomai, čia yra ko gero pati didžiausia Ukrainos problema. Tai vienu žodžiu, tai ir skaldo ją visuomenę, nes aš manau, kad žmonės gyvendami prastai, iš tikrųjų ten žmonės gyvena prastai. Pagalvokime, vidutinis atlyginimas yra apie 600-700 eurų. Tai yra mažai. Kainas beveik tokios pačios. Nu, kažkas gal pigiau, kažkas, bet iš principo aš nesuprantu, kaip jie išgyvena. Va, ir kai taip gyveni, reiškia, pensininko 200-100, pavyzdžiui, eurų alga, pensija. Ir kai tu matai, kad žmonės važinėja su mašinomis, kurios kainuoja apie 100-200 tūkstančių, iš tikrųjų tai yra nemalonu. Ir kai tu kariauji dėl kažko
Ir supranti, tu pareini iš fronto be kojos, o čia kažkas važinėja su mašina, kuri kainuoja 100-200 tūkstančių ir cigaretės meta per langą. O čia yra baisu. O aš manau, kad Ukraina yra baisiai turtinga šalis, baisiai. Žemės gelmės turtai dideli, derliai, kokios žemės. Taip, ir ten, jeigu padaryt gerą, normalią tvarką, ten žmonėms gyvent būtų rojus. Va, ir aš manau, kad tai tas kažkada tai bus. Buvo, kai mes šnekėjom su Pavlu, sakau, kažkada buvo, kažkas padarė klaidą, kai nuėjo ne tuo keliu. Vat, visi vienodai praktiškai išėjome iš tos pačios padėties. Ukraina turėjo daug geresnę padėtį, buvo pramonė daug aukštesnė lygiai. Taip. Va, jinai turėjo daug geresnę padėtį. Ir dasigyveno iki to, kad jų algos yra mažos, pragyvenimo šaltinis yra sunkus. O kas tai padarė? Reiškia, kažkur padaryta buvo klaida. Павел, все-таки мы стартовали с тех самых позиций. Это было 90-е годы, и сейчас уже прошло 35 лет, как Украина и Литва, мы независимые государства. Ты видишь все-таки разницу? Между Украиной и Литвой? Да. Конечно, разница колоссальная, и вот общаясь с коллегами, я понимаю, что эта разница во многом из-за того, что не борется коррупция в нашей стране. К сожалению, это крайне большая проблема. Это проблема, о которой нужно говорить, нужно кричать, что мы и делаем. И мы надеемся, что с этим когда-то решится этот вопрос. Это одно из, почему нам очень нужно вступать в Европейский Союз. Нам нужна в этом помощь. Нам нужна помощь, мы справимся вместе с этим. Да, я понимаю, потому что это очень богатая страна. Не только землей, но и людьми. Да. Да. Žmonės labai darbštus ten, iš tikrųjų beprotiškai darbštus žmonės dirba. Virgilijus, aš mačiau, dirba. Yra paprasta palyginti, vat kartais važiuoja, nes kelių tiesimas, pavyzdžiui, ten, šnekėkim tiesiai. Važiuoja, čia stovi 5 darbuotojai, vienas kasa, o 5 vadovauja. Kažkam tai nežinau, ką ten daro. Aš mačiau, kai daro tenai žmonės dirba. Vyresnio amžiaus žmonės, jaunų žmonių ten nėra, ten daugmaž arba fronte ir jie pabėgė. Vyresnio amžiaus žmonės, apie 50-60 metų žmonės dirba, jie dirba pastoviai, kasa rankomis, ir kastuvu, ir tiesia kabelį kažkokį tai, ir be sustojimo. Vat, kai kas yra ukrainiečių darbštumas, tikrai tai yra tauta beprotiškai darbšti, nacija. Žemės geros. Aš nežinau, ten jiems tik reikia gero viršininko, gero, kaip sakoma, prezidento. Reikia, kad karas baigtųsi pirmiausia. Pirmiausia, taip, reikia, kad baigtųsi karas. Павел, сила духа. Это держит, мне кажется, это основа. Когда ты понимаешь, почему ты здесь, что это твоя страна. Да, так и есть. Украина по своей истории всегда должна была быть сильной духом. Наша история имела много актов нападения и попытки лишить нас государственности, но нация сильнее, мы сильнее этого. Все-таки, я думаю, каждая война заканчивается. Хочется пожелать, чтобы она закончилась так, чтобы ваш народ понял, что это не... Я не знаю, как это назвать даже, что это не то, чего хотят большие люди там на Востоке или там за Атлантом, что это ваша победа. Возможно это, как тебе кажется? Я думаю, этого бы нам очень хотелось. Для нас идеальная победа была бы это полностью выгнать оккупанта, но реалии войны нам диктуют немножечко другое, и если перестануть гибнуть українські люди, це вже буде для нас большая победа. Na štai Pavelas sako, jog didžiausia pergalė būtų, jeigu nustos žūti ukrainiečių žmonės. Tai irgi labai svarbu. Virgilijau, noriu padėkoti šiandien, kad tavo dėka Pavelas šiandien lankosi mūsų studijoje. Tas laikas, kai mes visi gyvename viltimi, tai ir mano paskutinis klausimas Pavelui. У вас надежда есть? Конечно, надежда – это то, что не должно, как говорится, умирать никогда. И мы всегда надеемся поехать в Крым на отпуск, в украинский Крым под украинским флагом,
И мы надеемся и будем надеяться на это до последнего. Na štai, Pavelas atsakė, jog viltis žinoma yra ir jie tikisi, jog jie dar nuvažiuos į Krymą, kur plevėsuos ukrainiečių vėliava ir tai labai svarbu. Virgilijau, ko gero, ta patirtis, tavo patirtis Ukrainoje irgi buvo tikrai vertinga. Taip. Kaip žmogui, kaip traumatologui. Aš tik tai galiuosi, kad aš ne jaunas žmogus. Suprantat, man jau daug nebeliko, bet jauną žmogų ten nuvežti parodyti. Iš tikrųjų, kaip ten bebūtų, pasaulis yra toks, niekada niekas negalvoja, kad taip gali. Kad toks, ar mes su Pavelu šnekėjom, sako, 22 metais, kai man pasakė, kad gali prasidėti karas, sakiau, nu jūs kvailiojat. Sako, 21 amžius, ką aš nekat apie karą. O tai tas atsitiko. Kas gali garantuoti, kad pas mus tas neteis? Daug Dieve. Bet kas gali garantuoti? Ir mes vis tiek, kaip ten bebūtų, vienas kitas gydytojas išvažiuos, pamatys, kas daros. Ir tai bus kiekvienas tas išvažiavimas bus 100 000 išgelbėtų gyvybių. Už tai ruoškimės tam. Ir aš manau, kad visiems buvo labai įdomu paklausyti. Aš labai norėjau tą žmogų atvesti. Šitas žmogus yra gana įdomus, jis gana protingai apie viską žiūri į pasaulį. Jis gana didelis patriotas savo šalies ir aš maniau, kad ir Liudui, ir visiems mūsų žiūrovams bus įdomu pamatyti, paklausyti žmogų, kuris tiesiog ką tik iš tenai ir su patirtim savo, su savo įspūdžiais. Ir su savo tikėjimu ir viltim. Tikėjimu ir viltim. Pavel, большое спасибо. Labai ačiū, kad šiandien apsilankė mūsų studijoje. Надежды и победы. Спасибо большое. Virgilijau, ačiū ir jums už tai, kad jūsų dėka Pavelas šiandien lankėsi mūsų studijoje. O mūsų klausytėjams noriu priminti, mūsų pilietiškumo dėlionėje mes kalbėjome su traumatologais Virgilijumi Leketu iš Alytaus ir Pavelu Mingaliovu iš Dnipro miesto Ukrainoje. Ten kaukia sirenos, ten krenta raketos, o jie dirba. Dirba chirurgai, traumatologai. Ačiū jums. Ačiū. Pilietiškumo dėlionė. Radio reklama. Telefonas Alytuje 76 120.